Što se Skupštine tiče, morate pitati Maju Gojković, ali znam, razgovarali smo ranije, ja sam mislio da će možda i sad u petak, ali možda bude u ponedeljak, možda u utorak, stvarno, nemojte da me pitate za tačan dan. Uz sve, ali to naravno zavisi od epidemiološke situacije, ako bude išlo ovim tokom, onda sam siguran da je to moguće. I moguće je uz sve mere zaštite, dakle od samih ulaznih vrata do svega drugog. I uz dovođenje najmanjeg broja administrativnih radnika, policijskih službenika i svih ostalih. Dakle, da ne ubacimo unutra 1000 ljudi, kao što obično bude, već da to bude narodni poslanici, samo oni koji moraju tamo da budu. Dakle, ne moraju baš taj dan, može da radi bife, a ne mora da radi restorane, moraju taj dan ili ta 2 dana da jedu svi ćevapi i tako dalje. I u predsjedništvu koje radi svaki dan, pa ne radi restoran, kako bih vam rekao, prosto da svedemo taj broj ljudi na najniži mogući, a da se taj posao uradi.